Danas pravimo 3 jela od gljiva, nabrali smo 5 vrsta, pravimo pitu od gljiva, tačnije pitu od 3 vrste gljiva, salatu od 2 vrste gljiva i pravit ćemo rujnice u umaku od talapije. Ja sad režim bijelog ljačića, zato što je to mastiljarka koja se brzo pretvori u tintu i jako je bitno odmah njega pripremiti, zato što unutar 6 sati je nejestiva. Ja perem ove gljive. Inače kažu kuhari i gljivari da se gljive ne peru jer gljive su onako spužvaste, one upiju puno vode. Ja, otkako sam se najeo zemlje, ima par godina, ja perim gljive. Ja slobodno smijem reći otvoreno evo pred svima, ja sam čovjek koji peri gljive. Razvija kore za pitu, domaće kore, to je najobičnije tijesto. Koju pitu tijestom, on razvija kore koje ćemo prvo prepeći u lijerni, brzo će se to... Ena sjecka gljive koje ćemo staviti u pitu. Tako da, kada se te kore ispeku, onda ćemo naslagati pitu. Pravimo pitu sa 3 različite vrste gljiva i svaki sloj će biti jedna specifična vrsta gljive. Tako da, ovo je eksperiment, tako da ne garantujemo da će dobro ispasti. Ali smo sigurni da je to. To. Ali ne garantujemo. Ja stvarno ne znam, ona sjecka te gljive i ne mogu reći da me nervira, ne nervira me što sjecka, ali pretjerano je, smeta joj kad ih perem. Ja moram prat gljive, ja volim čistoću, čistoća je pola zdravlja. Ako treba nešto izbaciti, onda daj nek se izbaci sjeckanje. Jedna je stvar oprat gljive, možda ih proprat, a druga stvar je natopiti ih da plivaju u vodi i još u naše širču baciti da ostane duže vrijeme. Ne kažem ja da se ne treba prat, ali možda i ne treba. Pravimo kombinaciju dinstanih rujnica sa pavlakom i jarčića koju smo ostali od pite. Bilo je jako puno jarčića, tako da imamo više ostataka nego što ih je u piti. A na livadi ih je ostalo još više. Na livadi je more ostalo. Čega? Rujnica? Jarčića. Rujnica, nije rujnice, sam sve pokupili. A sve smo ih pokupili iz razloga što ih prvi put vidimo da nisu crvave nakon 3 godine, kada smo ih prvi put otkrili, kad su meni to postale najdraže gljive, i onda smo mi se smučili jer ih je navet svako jutro donosio ovdje u šumu, donese rujnice, napravimo ovaj recept dinstani sa pavlakom. Bilo mi ih je do ovdje.
Znači, ovo sve odstrane zato što je ovo spužvasto i nije ukusno, ali u tim košpicama je sadržano sve ono što je bitno za paprike, zato ja to pojedem pa ovi što izbacuju, nek jedu salatu. Ovi što izbacuju. Ove peteljke ljudi inače ne koriste, kažu da nisu jestre, a kad ispitate što to kažu zato što su im tvrde, pa kao ne mogu istražvakati. A jedino toliko tvrdi i hrskave stvari, meni su savršene, meni su kod čips. Tako da ih ja u stvari volim više nego ovaj drugi dio. Ja uvijek ovaj drugi dio propustim ljudima, a pojedem ove peteljke. Znači ja ću pojest, a ti ćeš pojest peteljke. Normalno. Nema Da probamo svako. Ja. Hajde probaj supu, molim te, vidi kakva ti si. Imamo znači supu. Šta je u supu? Koje je tu u supu? U supi su rujnice i Jarčići, jesu jarčići. jarči, a supa je posve od vode od gljiva. Znači u supu nema vode ni sekunde. To je ona supa koju smo spomenuli na početku da ćemo napraviti. Koja je znači greškom ispala, samo da se zna. I imamo ovdje salatu sa prženim gljivama i imamo, šta je ovo, pita, ono što ti si objasnila na početku. Jesam. Znači, mi ćemo sad jest, mi ćemo ugasiti da se ne vidi kako se davimo, kako je valjalo. Odlično. Još je puno. Odlično.